kardom nang li phan same karbeng long news pen kardom nak cepai lo la si non dak karbeng long bang si suluk so dak atomon polote asam government pen tame mukesh ambani phan long le ketegi polam the puthak nang li hin pen pisi paklak bon karbeng long arathan non company ke bangji polam puthak bang ni di hin pen puji ke dak kama tha parsik ke ning he tha ka parsik nang pulo tangte long le tum tipit dat pen tum aphan ko pon ale duji ma hala so puthak bang ma tha pon nai so lam se ne pui po ase ne de pan si ne di Facebook along ta ethe ni to he parsik pe ke to kali long le pelang pinang ma pinang ni ma pu ma tha thea phrang ilitum kedam tangar ni ko PPC ke pho tang mai ilitum hala sa lambang ma tha chatang lang po lambang sin ni tok he ma tha lo pulo tang the ilitum singkilang lok famate ni nele la fonam sin ni rui thule thot po dak in hanadong no bokajan puta pulo kala cement factory dolo la so cement factory bi kok pen ilitum charju nang bang ko an akar bi bang ko anaing long arat sidak ka choklem don long lo ko pona le long don ilitum dak la pen council atum ta me ko ana midu don ke long don ne ta kla ke the midu long don no pulo tang de la council pen tara phan warsai ki PG phan ke atwar se long ipo he ta ko ana midu don ke long don ne la bang ke tum chini ne pen along leta ko puson dong pilo ne list dong ki pilo ne ma tang te jor dat lo ne ma ko son ne la bang ta Clark le la som si halang pi alang roi teng pet ada pen electricity kasalam ji po men pen lang roi teng pet lo lang roi teng pet pen ki pho nang ke ile tumarat la hai la so lang roi teng pet pen mi salam jar lo la so mi don ko an tong che thodun long ne la bang ke iliar ju atta thek long le la pen abad council atum ta dak ami du long dun ne long dun de lo ne la so lam ta kla le ma long dun pu ta ko an tong ke long dun ne ta kla le la som se Difu Medical College kapang ni hutta na KSA pen ka cheng dok penam song atum che song dolo da ke third grade la pen fourth grade third grade la pen fourth grade avoreng avar saya bangke da ilitum kar biang long ing long ara tum si long thai nang po isi nar jo intu sar la isi la ki jut si lo prap jin pen dak penang o la mukesh ambani phan ni krip hong bong pi long le pi poning kar biang long dak se resource mesen adim ingwai pon lo posi alang litum pang dak pon lo la sila ni krip ho ang bong pi poning pulo inket dak kar biang long atum bang isi kan samria sondo ka che song aratum stamila so puthak theni nangli hin pen pu ponta kang samri abangke jasemet abangke kang samri ke kalibon kar biang no anu ka che song ke dopik ma de tumi de kata ka vijar puthak ka che song do asin non abangke ka che song atom ben an parte hala akisung ason bang nang ong mulang po anu nang li esom son ni nang che song da di pulo tang te arni wang le che song ta hala akisung alam the pali da mo ni po an pini nang lo sini je pang thang che thani ku da akisung alam ge judun ni la po mate non long le phelang ge ponji po lama po thaka long ge
iltum insam dun ri pu bangali hala kaninje ka che songa son ki ong si so fu tha kaninje pon ji apor na chilong le set pu alam se mandar la ya athe tumi dik che song lo pini ge ko pine compress biogas plant na pang ni je la nang lang alo nang dia so fu tha na le che song tholi po pen na bangke solar project bang ta nang ni po tang ho po nang le di po hala so fu tha na che song ni po ha ko na ne akar bi tum han hala pu ben ge thale prot tang ho po lam nang le di po long le bo chok hala pu hi thi kula ding bo dun chok la pu ge le tum amana peng bo chok pu la po am si ala alam thinang ong re lo ma dia si non la so compress biogas plant na pu tha ke iri tum mesen lo pu le kang samri gali ko mane tum ke ningje lo de ni li sonam bang pe tum ko mane tum bang ningje lo da ile tum industries factories ka do ve pang ni lo bar jam lo pulo tang te ile tum arara tum choklem chodam do na war sai do po pulo ola ke men lang dam phu te a hok lo men lang phu lo te a hok lo sita bo bang chal junang kok po sita ilitum arat ang bong lahaya factory lahaya industry long ke klem dunji phan ko an bidi dolo ko ana skill dolo ilitum long thang bak be pon tu de ji lahai long thang be thang ke the keria be pulo tang le thang se ke ta pi pin ban si pon de ji pu kali mati nang le bisar lam hadak hospital along reception along pulo tang ben nang le computer nge ber thek nei mati ber thek pin ben nang le thang na pang ni ko ima la ke kem ke ji ne li lai si ka pang bar pang si pin pur pon jot la sinta non la haya a factory la haya industry along ta hada dak ke kem dunji phan a security pa nang lang mati kala non pin la so solar project na pang ni pulo la so biogas plant na pang ni pulo la hai pang ni nia phang si seke pi thai tha dak kar biang long rat phan so difu medical college pang ni nia phang si dak ku pi pia borenga ba sai klang me ma halai hui lang phai si dak seke pi phai si mo a hospital no a factory industry nang pang ni lo pro tang te ili tumara tum ta choklem don un lo po hala so a seke pi thai am si ta pang ni ngi la tin non amu pi thi hek na no sining ye pulo tang te non la haya factory industry nang pang ni lo pulo tang te ilitum arar tum si dak choklem dun long vek po ilitum si ong po mang un kit an ke ilitum si choklem long thai po pula so alam chak ke ko malo pi gente la so alam ri kok tang no mala kalimati non hang pui khelang to mono ping jar phoi lang ma tong claim ni ma tong claim ne ilitum ko an tong long ne la ta mono si do lang to mono jar phoi lam ili ko so loi khoi ke de mun po ke lalu mati la tan kaung ni trip phon nang pang ni po long nang ni tum che don dun ji ma che don dun de la so po thak bak ni la ke ka che don dun ji lam se velo ma che don dun de po lam ta ve thi alam bang klar pa klar tha to kar biang long autonomous council pen pinidak kar biang long rat phan hang thai non rat puni di pudam bang ke thek mo chot re mo chot song long ja tum phan hang at non dak stakeholders phan hang thai non tang te jo non ka pang ni je phu thak la pu helo council tum la pana mi du long po la pen rat tum sona le long po an chok te mon long po la sonam pe klar tha na si pe klar kle pin pe na son long le pi fit bang ke la ke rat phan kar kan rat phan adi ti pe po lo la solar project pota kunang li kunalo theng long ke nili kunalo theng long ke solar project phu thak thekre muchara tum phan ke hang pen lam ka patet arjulong lo maile tum arjulong de akhela tum chidi ra phan hang lo pura tang te alam da patet un elo la pen ke ranang khoi dun un elo pu bang tum chini amasi hang jong aphan arju je pin pen si long le pifit la son sinang claim rong lo tang te la ke claim ka chong hu la pen ang tin ga chepa thi pusi punang kok po he ra phan kang hon thek ji bang ga la ke ang ring bang ke ang thek bang ke kang te del chorolo la fe pu thot ang ko nili yala pu bjp song dum han ta ar yu thula la so lam pu thak okay karom la fe kar benglong news pen stame la pu ilitum bjp asong phan stame alang ni ke IT cell lo la pen dak BGP long klembang phulo la sikar beng long no lom hur ke chudut mane ke om lup
lapuson Mukesh Ambani pan long le ke pegi ni krip hong bong long le pegi pu la so lam puthak alang li tum pen kopi si lam paklar pon man la so puthak theni nang li hin pen than pon tha alang li men ke lai chen ning leng la so puthak nang li hin pen pisi than pon tha ane Francis Kadam Pajilo kita alam the bangke clear cut ajana bostu ta order ulai la so phisi ajana bostu ta me lam the bangke paklar dak nei athe itum ki doubt pen pu bangke mane balason si pu pen bangke lake ninji ta hai ba klang ta hai ni ta kopi phan si ki ma ko son ma la so phan itum ali si dui ma la tum phan by chance pidet pusta ba PG puta non ke council pen decision puta la son exact report duma avima la so lam klar si kimi kali pulo se lage ene mane la lam ki pangja rason si mandet he jong ki Karbi Anglong Autonomous Council atum kamatha pen positive do la to phan pen athe jong si angtan ka chong dat ada malam klang da jong si industrial bahai ji jong si kamatha do pen jong si kepe ba the future Karbi Anglong phan ko pini ali youth atum non ki thurmi aware atum phan ali ki do the tanji apuson alam men si council sor ki matha pulote ili tumta first of all negative kalira positive pen matha dun pen munthi du nei la sophia kenang sot pulote la sophia kenang sot ke pare du nei do bala sophia si ke pare da ke chok che de tinang nak pulote la so a phi bang si ili tum matha dun mane ni je du nei aga kami kubang ni kubang athe kamatha la pen ke claim ponji akimi phan du kok pulote ke support du nei te akenang sot du kok ta hai ba support nei kubang si ni puji athe pipot ma itum athe non isilang namlo pinang tum kaning je kapre statement do he ni la sodim long le pilote itum bangke direct mane pinang ji la pen pinang ni bangke ako ni mathalo Karbi Anglong Autonomous Council tumta lapu katu gabe peson la pin pen alang itum sami ko pini council along ke tiraya pin pen lapu pideji buke la tumta pideji take athe six schedule area under mane take pilo Autonomous Council area bina ase labang ke tum ampe non ki japon leader Dr. Tuliram Ronghang sar phandang ke tum confidence ni pu je Karbia khei mane sung krung na pa kam alang li kemple la si Karbia khei phan to jong si la so ki claim pen akijok wan do kok ji la so long pen akirat the tan do kok ji pulo te step ding ta hai tami laki itum confirm kali tik langa apor hud bangke itum ka sorsada nangne la pen itum mane lam ke box siroi ta nangne first bangke jong se ajada kam le claim sita la dak ko PC la so decision ni do ma hala so decision ateng bangsi ile tum ka study do nai pusini ke pulang tu te tangte sar la non ke wangi ni krip ho angbong Dakar Benglong phansi Assam Chief Minister pen stame jongpon lo la so puthak nang tum ahin pen chedon pamilo masar kali kachedon la pen kachedon de ke non nang klang kelang ti kachedon la pen kachedon de bangke first ke Karbi Anglong Autonomous Council atum kopi si non decision MG hula bang clear nang la kaningje Karbi Anglong Autonomous Council atum ladak CM benceng lok dak team Karbi Anglong atum government ka chari atum latum decision PCP ma lapen kopia joini aphan ma la so bang distinct alam klar nei adhek nitum beyond mane nitum ta adhek alam limitation do adhek ningje undo jongsi Autonomous Council asor sikaningje alam nei binak lake adhek government akam binak Lasini ni jongsi ni spokesperson pen ne adhek bang ke ni kaningji undo adhek ni ningji undo lage true government pulote government pen si lam klare PC akimi adhe bipodna adhe people lo la soputha itum kematha nei akenang soddo Nagaland border ta pinagana tum pulo Nagaland border along lake save ji aphanta pinagan tum pulo dudu colony along ason eviction dello akonon kimdam subom puta adhek tum pubom Banonson lapu block 1 and block 2 pusitame mane longli kachi raya men pensi tumi klemima dak industrial ka bahai pen unemployee atuma phan kopini akirap our style la sodim long pe employee isi ke badji aphan isia policy ma matangte itum dak kopilo revenue aphan isi
theta nisya policy ma economically laso revenue policy ma lahai distinct klang nai lapen ke itum longle pi pusitame ituma ke lab ituma ke loss mane kaching wai nai bangke first negative feeling wai nai gali first positive and pen me sendima pu consensus pen lason si claim bolote labangke itum mane klar dak alam ben longpo sita non ke ini tum ningjelo ta carbing law autonomous council pen non pc ki claimima bangke distinct klar dak lilang posi itum la bangke ki daud dum bang chokse e la pen ke mane kimesen asai bolote ka chirab dun chirab nei kadu ko bisi ki jutsi nangkar gulo sar tangte jola angtong tinon het jong ningje pon lo alang li kan ningje pon ke ko ansi phara ka che song pon det po isi pen phara ka che song pon det po pu la so lama pu thak nang lihin pen pc pu pon angtong tidum ka che song ke ka che song pu puima mane ka che song lo mentune ke kupuloni pu po la ke di as a whole aphan jong si che song i pulote itum chingwai loke Vijar alam ta pasan com prong nang nilo camera perna lata latum dam dire lo mati angdeng mane ko pilo angdeng ke lage non ka chesong level ka lilang mati lage discussion level na ka chesong level pulote mo extreme ko pima hala da ke chokam de ho suci punai mati ton ke alam ke klang tendency ka chesong pugelai ko pulo positive man negative ma first study nang la la so study dun si observe dun pen o la da ke chisong nang kok tai pulo de la so phini la ke asitin ma opposition lo ma se asitin ma chisong no lab nei pura duty ke lige ne individual ben pu bangke la si first ke jong si government tumta mission policy si deng pulo te adhe ke bangke mission an bangke mission pudu nei to tel lina si akime theklong lepim total lima si negative lok si theklong polote lata positive kalidat pa hai society par lati first bangke opposition penle lam paklang pustame akenang sot polote opposition alam tar junang po eta akenang sot polote ruling atum punon government kachari tumalam punon kemesen alam bangke mesen budun akimesi me ne matha ke athe pipot na itum dak lapen ajat alam sitame kachesong se prang discussion taho lahai step ding ni chingwai dam pen chununi de chingwai dam pen lason bustu la so phi step by step son sigime through discussion men sit me dialogue pen sime athe pipot na lake itum mane sob aphanta effect labi alam polote sob the responsible do nei jene no itum approach lo on autonomous state la sine pui bangke asitin chesong nei magale lo asitin ka chesong i phangali non ke autonomous state pachun lo te adhe ka kam itum claim unji pulo no la so dim no isi kaduk ko panda approach bomb lo 125th amendment alam ta ka debate re nahi alam kali ka chingwai nahi article 280 alam ta ka chingwai pensi itum pon nahi ala hai seat reservation alam ta itum ka chingwai pensi itum discussion men si itum claim nahi la hai sida me positive first ended nang la positive end pen akinang so pute government atum ta itum support po akinang so alam polote ola ke la son si mei pu bangke la se first bangke dialogue pen discussion pen kachingwai pen polote positive end pen si claim polote kimesen dia towar long aphan itum society aphan khe aphan longri aphan a positive duji busini lege amatha individual tangte la te non ilitum chingwai lo la nang li thi hek pen la ni kri phong bong karbeng long along long le pekning polo la so puthak karbeng long ara than pc message ping tung sar nang le hinte message bangke ni time again so hai message long le pinang ni bangke first abang itum ning arlo confidence donang po karbeng long autonomous council kachari non chari bom cm ke karbia khai phan pasung se pin me siklemi palapen karbiang long agat aphan charju pen se ajada kam daklemi lasi laso putha ka bangke itum daudave la isi bangke kini bangke kemesen asai jong si ke claim polote dak bang cooperate dun sime jong si laso putha jong si konani if mane henodak ji atwar le rok tahai polote laso hudang si through discussion alam pen itum session pidunai ta dotai kachingwai pen kopinia solution ka ulai ni ta dokok tai lasi 15 days angbong pen longle pgpp
hala bangke lake council sor dulu council sor ti discussion dopo non ni ke 50 nang bong pen pivek ngon ni 50 nang bong pen piri pu itung ke kaning jedun penan parte council sor pa hodai lo council sor chini po council sor statement pipo council sor statement pima ko pima hola sota observe dun sia kimi ni rat pan tu gang tu chorolo sar nang ni lapon apor na chipi thek pot kar beng long news phat nang li tum phanda choro par kartom sar kadong halo kartom sar nang li pan kar beng long news pen kartom nang pa jiri lo la si nang li phan nang chingki pu ke lapuan lo penang o birta long same klang pon lo la muke sambani phan long le pek pon ji pu kar beng long la so puthak penang o lu pasom si thek pon long la so puthak nang li hin pen pisi pu pon sa PHRC bengeni litungge cekroi dunde pusi pulo long lege pinang ni lage P1A lage tribal area tribal atu ampan lage itum cethan alam pe do onang nelo muthe lage schedule area nitum lage kroikri athe Mukesh Ambani dak dode de rapor le kiduk barat kali lapu lo gedam nang po pulo ke ciru chu nang po la hello alam day la so puthak pek pon det bote nang li tum ko pipia sai si deng pon clear ni tum hada dipu demonstration ke do yalam do APHRC tu la ni krip hoang bong si non ke pek pon po pulo la so puthak nang li hin pen pisi pu pon la ni krip hoang bong 15 days 15 days ang bong si pek pon po pu si pang dak pon lo Komanda pangda. Asam CM pen. La so puthak nang lihin pen pisi pupon. Karbiang long along liga Asam CM ke pune de jiga jakong ave ke lage. Tikidula long liga. Assam CM has got no right. La so puthak illegal po lage. La so puthak Assam CM ninggelo te. La so puthak nang litum so dak pen ke chisong do pon man non ke wangi long lan ni krip. Chisong po ni tum ke so dak pen chisong po kadu eta nang dun et nangi. Ako penang o arat atum mangke la so puthak alam mangke kan sam ria som si thek pon long la so puthak nang lihin pen pisi mises ping su karbeng long arat ta ya kan sam ria som si thek pon long penang o karbeng long arat phan la so puthak pisi mises ping tu karbeng ang long arat phan alang litum la bongo sena la pen RSS atum phan ka pheri pen ajok sing samri lo athema bongo sena pen RSS atum la pen Bihar sena tum sinon ke Karbiang long ari chuman tu det lo ke di si hala tum phan papheri pen posi Karbi tum ta non ing samri lo jasemet ke la BJP long ke do Karbi tum bangke intel la so pio gas la so adim nang bi kok Karbiang long hawar long si jong pon pamelo Assam chief minister arju long le jo ni li dam boy pa tho chok nang li si arju long pe me chok ente mo chingki ke than thu bom nang li tum ke song bom lang polote to nang li tum